Importanti li ma nitawġux l-isfel, ġifieri nużaw is-saħħa hemmhekk biex nitilgħu. Ħanżommu 20 seconds, tajjeb? Tlaqna, kemm jista' jkun ovvjament. Tajjeb? Ma nħallux hawn jinżel, right? Nimbuttaw il-fuq kemm nistgħu. Halfway. 5, 3, 2, 1. Change naħa l-oħra. Ħana nagħmlu l-istess ħaġa naħa l-oħra, again. Bdejna hawnhekk, sajna fuq xixin, mbuttajna il-fuq. Tlaqna. Bdejna fuq ma jkun komdu kif tridu. 20 seconds, importanti ma jinżilx il-kor l-isfel. Halfway. 5, 3, 2, 1. And rest. Mela. Next up ħanamlu tuck-ins. Okay, ġifieri fuq darna. Ħanibdew minn hawnhekk, pointed toes, nidħlu as close as possible to man taċ-chest u nerġgħu ninżlu la. Importanti ma nawġux darna, right? Laqna 10 reps. Halfway. 8, very good. 9 tal-aħħar. And 10. Good job. Mela, leg raises nistgħu actually nibqgħu kif konna. Issa, flok tuck-ins ħanibqgħu pointed toes ħantellawhom il fuq, ġifieri nistgħu dejnek tidu taħt il-patata biex tgħin minn hawn tlajna l fuq u nżilna l-isfel. Provaw tmissuhom x'mal-art saqajkom tajjeb, nagħmlu 10 reps. 3, 4. Yep. 9, 10. Good job. Mela. ħanamlu scissor kicks. Tajjeb, ġifieri minn hawn ħammorru siq waħda fuq l-oħra, hawn u hawn. 10 reps. Nistgħu idejna taħt saqajna wkoll, taħt il-patata. 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Round 1. ħamlu l-istess ħaġa, round 2, alright, imma ħarġdu għam daċin iktar, ġifiri minn hawn, ħamurru hawnhekk, side, ħamlu 10 seconds, right, tlajna fuq. Korta kor, side, kemm stajna tlajna l-fuq minn hawnhekk. 5 seconds, 3, 2, 1, change side. Again, 10 seconds. Very good. 5, 3, 2, 1, and rest. Tuck-ins. Morru hawnhekk. 5 reps. In, kemm stajna. 2, 3, 4, 5. Tajjeb. Raises. Minn hawnhekk. 5 reps. Tlaqna. 1, 2, 3, 4, 5. Tajjeb, daqsxejn nifs, l-istess ħaġa. Scissor kicks waħda fuq l-oħra, ġejna mal-art. Up. 1, 6 reps. 3, 4, 5, 6. Alright? Daqsxejn stretching. Għal-kor, ġviri saħajna hawnhekk. Għandaw stretch ftit darna. Bravi, naħ l-oħra. Sajna hawnhekk l-isfel. Tajjeb, 3, 2, 1. And rest. Very good.